Dobroveče. Ovim slovom počinje 10. lajt. Kad jedna zvezda zgasne, njena svetlost šara po našim očima još dugo, dugo. Ovo veče počinje sa tugom i radošću. Sa tugom što među nama nema Dragana Mićalovića, kome ovo večer posvećujemo, sa radošću jer je živeo među nama i ostavio lep trag u našem sećanju i u pozorišnom, filmskom i televizijskom životu. Dozvolite da pozdravim gospodina Sinišu Pavića, scenaristu, autora najpopularnijih televizijskih serija na prostoru Jugoslavije, prostoru sa kog dolaze filmovi na ovaj festival, i Željka Kubača, naše gore list, ponos Leskovca, dramaturga, dramskog pisca i direktora drame Narodnog pozorišta iz Beograda. Najprije ću zamoliti Sinišu Pavića, u čijoj je seriji, pod čijim je rukopisom Mićalović napravio nezaboravnu kucu po kome ga pamte svi oni koji vole ovu jednu od najboljih televizijskih serija. Siniš, izvolite. Dobro večer svima. Kako rekao ste, nije ni veselno ovo povod, ali nije ni tužno. Dragan već odavno nije ni tužno. Dolazit ću ovome, ja sam malo sebe preispitao, s obzirom da nisam, ja nisam vaše dobre list, kako se kaže, ali živim među vama dosta dugo i zapravo dobar deo onoga što sam ja pokušavao da napišem i da kažem, vezano je i za ovo podneblje i za ovo ljudi. Jedan od onih koji su i u tom poslu pomogli na svoj način, bio je i Dragan. Naše poznanstvo nije bilo slučajno, kao i obično što se dešava na tim velikim poslovima, i nije bilo neko prijateljstvo koje bi se moglo nazvati stalnim druženjem. Htjeli smo se ponekad, ja ovdje volim da odem u pozorište, gledao sam na Lučaru, ali moj prvi susret s njim bio je u seriji Srećni ljudi, i to ja sam ga posmatrao kao gledalac. To je scena koja se vraća, svi koji su gledali seriju sećaju, to je scena koja se pojavljuje pas svima, gde je on kao milicioner ili policajac treba da presudi čiji je pas. Da li ono koji hoće da povedi ili ovaj pištolja koji ga je zavolao. I za mene on bio tada nepoznat lice, ja ga do tada nisam video, ali je odigrao tu minijaturu na način koji mi se veoma dopao. Naime, nije kao kliše koji
hoće glumci kad imaju malu ulogu, pa trebali recimo policajca, onda on malo, neću da kažem glup, ali jako malo parira ljudima koji su pametni. Ovo je on odigrao to na jedan jako dobar način, meni se svidao. Nastupio kao arbitar koji prosuđuje na osnovu emocije. Ničeg tu nije bilo suvišnog, ničeg hitnostog, bilo je to sve svedeno na pravu glumačku meru, a što je vrlo važno u scenama gde glumac nastupa kratko i u epizodi koja se više neće postaviti. Zašto ovo kažem? Zato što glumci koji retko dobijaju ulogu, a obično na televizijskim serijama to se dešava sa glumcima koji su iz provincije, koji nisu blizu na oko rediteljima. Oni kad dođu do tih svojih 5 minuta, koje je ponekad samo minut, hoće da kažu malo više nego što je samom delu iz celih potrebu. Dakle, da iskoriste malo jače to u svoju priliku. On nije se trudio oko toga, on je to vidio profesionalno kao oni vrhunski glumci u američkim filmovima koji nisu samo zvezde koji igraju glavne uloge. U američkom filmu ne može da igra niko statistu i epizodistu ako ne igra kako treba. To su sve ljudi koji su naučeni da igraju to malo uloge. Sad šta se dalje desilo? Desilo se da ta serija imala jedan čudan život. Snimali smo je u vreme kad je celo društvo se raspadalo, pa se i ekipa na neki način osipala zbog nezadovoljstva honorarima koje nisu stigla na vreme. I desilo nam se da su nas napustile 2 glumca ključna iz samog jezgra serije koji treba da nose. Kao kad je recimo u Boljem životu sjeli napustila Emilija Popadić i Boba. Tako bilo i još. Tada je trebalo spasavati seriju. Na koji način? Da se onda trudio da pojačam te bočne sporedne tokove, da mainstream ne bude ono što je najvažnije u seriji, da ono bude bogata likovima, bogata situacija. Tako su stvorene i ambijenta koja obeležavaju tu seriju, to je jezik odeljenje Devina Štekiša i Ranč Profeti. Kad smo došli do Ranča Profeti, to je bilo prilike na polovini serije, a to je Ranč, simbolični naziv Profeti, ispod solitera, društvenih učitnika, koji tu žive neki svoj zatvoreni život. Onda se ja ubacio jedan kuću koji je trebalo da celu tu grupaciju osveži s novom temom novog saminog partnera. Ja sam tako pa na kraju i najveći učitnik Marko Desni kolega. Ali mislim da je taj Ranč Profeti najviše obeležio upravo kuća sa njegovom valjevkom Čvorovickom koja je došla sa onom čudesnom mašom u glavi. Dakle, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da to ulazi u korpus epizodnog uloga. Međutim, ja sam jako svestan bio još na početku rada na ovim stvarima da ništa bez bočnih, dobrih uloga koje možete znati u epizodama, a koje kad se sagleda, čine otprilike 3 filma normalne dužine, u kojima on nema nikako veze, nego možemo reći da je on neka vrsta glavnog muškarca na dan. Ja sam jako danas, recimo, s jedne strane zadovoljno što sam imao prilike da imam takvog glumca. Ja sam ga veoma volio kao čoveka, bio je neposredan, on je tako igrao, on je igrao
mislim, glumci imaju taj pek, pa su imali dosad. Da sve ono veliko što je stvoreno na pozornici na neki način prestaje sa zarasom i ostaje uslovno i onih koji su gledali. Kakva je bila glumica Ljudinka Popović, danas je priča. Ako ćemo verovati tadašnjim gledalcima u njihovom senzibilitetu, da li ona bila baš takva kao što Žanka Stopić, Ljudinku Popović sam i gledao Žanku Stopić. Danas, međutim, ove velike produkcije, našto srednje i filmove, ostavljaju taj trag koji s tehnologijom povremeno osnaženju postaje veća. Tako da, to što je urađeno tu i to što je on napravio, to će ostati. I ostaće i za sledeće generacije koje dolaze, pa neće morati nam da veruju, nego će lepo da pogledaju i vidjet će da je to bio sjajan obraz. To je nam ostavio, a imali smo sreću da nam ostavio potomke, a kojih je Boga postala prava filmska zvezda, prevazišla taj krug iz koga je ponikla, koji mi smažemo pogrešno produkcijom, koji je pun jako dobrih talenata i ostavio nam i druge potomke koje ćemo, nadam se, također naći u drugim momentima. Ja sam nadam i zahvalan i mislim da će gledalci ostati zahvalan kad dođe u zgradu. Eto, to bih ja rekao. Izdvojili nešto kratko posvećenje da bismo ovu priču skratili, budući da u svima nama stoji Mićalović kao draga uspomena, da vas podstaknemo da razmišljate i da ga sačuvamo od zaborava. Ono što je Mićalović uradio zajedno sa Željkom Kubačem, to je nekoliko briljantnih uloga u dve briljantne uloge u dve Željkove predstave koje smo radili na neki način zajedno. Mićalović je igrao i u tvojoj trećoj predstavi koja je bila ovde na repertoaru Leskovačkog pozorišta, pa bi bilo lepo da nam i ti kažeš nekoliko reči o našem dragom Miću, kako smo razvajali. Ja stvarno, što se pripremim za ovakve stvari, ja stvarno ne znam odakle da počnem. Počeo bih od toga da mi je jako bilo teško kad sam čuo da je Dragan umro, nisam bio u zemlji i nisam mogao da dođem na sahranu, a vrlo se dobro sećam. Kad mi je majka umrla, Dragana sa tom slikom koju je skinula sa zida pozorišta i došla na sahranu i došla sa slobodom. To su neke trenuci kad čovek osjeti tu vrstu prisnosti o kojoj do tada možda nije razmišljao. Zato valjda postoji i teške trenuci u kojima uteku nalazi tu neku ljudskost. Žao mi je, zaista je bilo žao što nisam mogao da dođem, ali evo večeras imam premijeru u Beogradu, ali sam došao ovde da se na ovaj način da na ovaj način kažem prosto šta sam mislio i šta sam osjećao prema Draganu i celoj njegovoj porodici. Znate kako, u tom nekom profesionalnom smislu o kojem pričamo, Dragan Mićalović je jedan od trojice glumaca koji je igrao glavnu ulogu u mojim pozorišnim, nagrađenim pozorišnim predstavama. Mahom su glumci dobili nagradu u tim predstavama i to su uz Dragana Mićalovića koji je igrao glavnu ulogu u Bliži nebu i Bliži vatri, predstavljaju se Boris Konjic. I na neki način, taj neki, valjda je važan taj stimulans prvog koraka, kao što je Muci rekao Draganu Radoviću, imate studenta dramaturgije u foijeu ateljeja, igrate mu komor. Iako Muci tad nije prošao komor Bliže nebu, to je prosto nije priznao nekoliko godina nakon toga, tako je
u suštini taj komad postao toliko dobar pre svega zato što je Mićko igrao to Sigu Trajčeta, to je glavna uloga, to je rola. U novosadskoj varijanti da igra Boris Komunić i nije imao tu Mićko u brzini, moram priznati, imao drugu vrstu šarma, ali Mićko i ja smo se posle te premijere oslovljavali kao, on je govorio, ja sam njega zvao Mojko auto. Mićko ima tu vrstu baroknog scenskog izraza, nešto što je u stvari karakteristika ovog podneblja. Mada on, ja sam to saznao kao klinac, jedan da on u stvari nije rođen u ovom prostoru, ali je u njemu se formirao ta čudesna scenska logoreja koja je bila prepuna vrcevih reči, koje su jedna drugu sustizale. Ja i dan danas ponavljam te rečenice koje on govorio, pre svega Miri koji igra Labiku i pokojnom Hagi. Prosto, znate, kad smo otišli pravilo s tom predstavom, bilo je zadovoljstvo slušati komentare o Gaginu i Glumnika. Spletom okolnosti, on je u sledećem projektu dobio nagradu Jakov Vujić u Bliži vatri ovde u Leskovcu. Ne znam zašto ga je tada zaobišla nagrada za njegu, ja mislim najbolju rolu koju je uradio, ali zahvaljujući toj predstavi, zahvaljujući činjenici da je ta predstava bila dobra i da je on bio ponajbolji u njoj, neki ljudi su gledali tu pozorišnu predstavu, pročitali na taj način komad i onda se u mom nekom profesionalnom nizu stvari dogodilo to što se dogodilo i često smo Mićko i ja pričali o tome na koji način su u stvari on, Gaga Dimitrijević i Vaško Ivanović na neki način jako bitni za moje odrastanje, ali ono što je karakteristika na neki način, kako pišu kritičari mog pisanja, to je taj jezik, scenski jezik, to je, verujte mi, pokuljalo iz mene nakon tog iskustva sa Mićkom. Ima tu još puno profesionalnih susreta koje smo mi imali, ali ja bih volao da pričam i o onoj drugoj ravni Mićkovoj. U stvari, ta neka posebna emocija je počela, sećam da smo gostovali negde, ja sam kao klinac stalno išao sa mamom na gostovanja, iz nekih privatnih razloga, i znam da smo bili negde na Kosovu, negde smo gostovali, ušli smo u neki hotel koji je bio strašan, i ja sam imao problem, plašio sam se tog prostora, i Mićko me odveo u neku kuću predivno, iz nekog velikog zida. Ja se ne sećam detalja, samo se sećam neke cvetulje, večere, neke čudne priče i večeri koje smo u stvari on i ja provali zajedno. Onda sam ja shvatio da sam jedini koji je spavao u toj kući, on se vratio u hotel posle, spavao sa ekipom i ujutru su pre mog buđenja došli po njega. On je bio heroj te noći moj. Mićko je imao neverovatnu količinu veština, van pozorišta. Dakle, Mićko je imao to što kažu skokšne i zlatne ruke. Ali, ja sećam, tapacirana vrata su bila in, to su kao danas firmirana garderoba ili tako nešto. Ja sam pričao u pozorištu što sam video na televiziji mire tapacirana vrata. I verovali ne, Mićko je došao sledeći vikend sa kožom, nekom mekom kožom, sa sunđerom, skinuo vrata na očigled za prepašćene žiže, stavio ih na kuhinjski sto i krenuo da tapacira vrata. I dugo, ja mislim da je kod Vesne je posle toga ušao, taj stan dugo je stavilo ŽH na vrata. Tako sam ja bio ponosan na to. ŽH. I gore malo V, u stvari to se ja tumačio kao tata, ono gore za Ž, u stvari je bilo V, a Ž je već žiža, tako da se on to pomirio sve, ali ja sam se slikao pored toga. Znate, to su, klinac sam, ali to su događaje koji vas na neki način obeleže. Petrovac. Jedino što nisam nikako mogao da prihvatim, to je njegova priča o ribolovu, on ima živca za to, ja to zaista nisam imao živca za ribolov. Ali znate kako, čak i kad smo se posle toga
videli u Beogradu, mnogo smo se češće čuli telefonom, ali ja sam znao da za Novu godinu i za Božić i za Uskrs stigne SMS Mićalović i pa smo tako slobodni, ja počeli da se SMS-iramo jer se viđamo, ali prosto nekako Mićko ima taj domaćinski običaj. U jednom, nekako sam najponosniji na taj svoj neki, ako sam nešto dobro izvan profesiju u životu učinio, to je moja naravno porodica i deca, ali jako sam ponosan što sam u jednom trenutku uspeo da u razgovoru sa Mićkom da učinim nešto i za njegovu širu porodicu i to je nešto na što sam jako ponosan i to je intimna stvar, ali hoću da kažem da je on imao običaj da mi ovako, to čak njegova supruga ne zna, malo pa svakih nekih 15-20 dana javi, ovo je bilo ovako, ovo se dobro. Mislim, malo pričam u šiframa jer je to nešto što je duboko intimno, ali hoću da kažem da je to zaista govorilo o njemu kao dobrom čoveku. Dobrom čoveku, na neki način, heroju neke, znate, imate, svako odrasta u određenim sredinama i imate neke svoje heroje. Ja sam naravno pozorišno bio vezan za pozorište, ali ja mislim da je Mićko da nije bio glumac, da nije bio u pozorištu, da bi zbog nekih stvari bio moj heroj. Rabiša, Gaga, Mićko, Žiža, svi su se hvalili svojom decom. Mi smo bili nekako tu svi u tom klubu pozorišnom, Dragana bila beba da smo bili tinejdžeri, čini mi se, Sloboda i ja. Mi smo bili njihov ponos. I mnogo su nas slobodili, zaista. I jedne večeri, tu bih završio, izvinite ako sam bio dug, su Gaga, Mićko, Žiža pričali o svojoj deci. A ja sam imao scenski nastup sa Draganom Mićalović, igrao sam Pepiku Nušinu Dr i igrao sam sa njim i on mi razvijao korake i vodao me svugde i tako dalje. I dao mi je prvu indikaciju glumačku kad je Knezu ispao brk ovako lepljeni, ja sam držao prstom, on ne može da govori, ali ja sam to kao da popravim i Mićko mi je sve objasnio kako to ne smije se radi u području i tako dalje. I onda su oni počeli da se hvale tuđom decom u tom razlogu. Ja došao, nisam zaboravio sam ključ i došao sam da uzmem ključ od mame. I tu je bila atmosfera onako opuštena u klubu, onom starom, bilo je tu pića, cigarete i svega ostalog i svi su sad krenuli da se hvale tuđom decom. A ja ovo, ja ono. I u jednom momentu Dimitrijević je rekao, ja na stolu svom imam fotku Sašinu, Bojanovu i Željku. A Mićko koji je volao da bude, prosto, znate, on kad su crveni ovako u licu, hoće nešto da kaže, ali treba mu vreme da artikuliše. Emocije radi pre svega toga. I onda on rekao, ali znate šta, Željko je samo sa mnom igrao na sceni, on je moj Pepik. Tako da, završio bi sa time, taj Pepika nije znao srpski jezik, ali Mićko i ja smo i puno pričali i razumeli se neki put bez reči i ako na neki način sam mogao da mu se odložim za sve dobro što je činio kao jedan od heroja moje mladosti, evo neka to bude ovaj način. I ovi da markiraju, da to snime, Mira plaču neveće, Trajče, Mićko takođe plače, Mira se obraća meni i ja opravniče šta me teraš ovo da radim pred predstave, da plačem, briše suze, ja skidam naočare, brišem ja suze, kamerman pomera kameru i on briše suze. Pričam o toj nekoj navali emocija koji idu.
I završit ću, budući da je mnogo sveta, mnogo vruće, jednom mišu Dragana Mićalovića. Kaže, gluma je mnogo prosta. Izađeš i glumiš. Ja mislim da je to naučio i decu tako. Jednostavno. Izađe se i glumi se. Dozvolite mi sada da pozdravim porodicu i da zamolim Bogu da kaže nekoliko reći. Bogu, izvolite. Ovo je malo neplanirano, ali osjećam potrebu prvo da se zahvalim svima vama i Kulturnom centru, gradonačelniku, Željku, vama u čem se mi verite, zaista nisam malo prelaskala kada sam rekla čast, zato što znam koliko bi tako srećan bio da, a verujem, da vidi. Ono što ja želim da kažem da on jako voli ovaj grad. I ponosio se i govorio svima da je Leskovčan, iako nema nikakve veze s Leskovcem. On je sa Kosova čovek, njega je život. I nas je život zapravo ovde doveo. Ali ono što, sad znam tačno šta bi mi rekao, sad bi mi rekao, budi glumica, stisni srce da si valjala, idi u sajđi ako ne možeš da stisneš srce i da budeš glumica i da govoriš. Ali, hvala vam što čuvate sećanje na njega. Hvala vam što ste ga bar na trenutak otrli iz zaborava. I nadam se da ovo nije jedan jedini dan, eto, kada ćemo se njega sećati. Hvala. Cveće je za 3 drage dame Mićalović, Ćerković, koje su divan povod i koje su ovo naše sećanje na Dragana Mićalovića oplemenile trajanje. Hvala. Hvala vam, nama predstoje filmovi, nama predstoji koncert, predstoje još nekoliko dana. Hvala. Başlar. Şey, o da büyük.
veče, dobrodošli. Drago mi je da vas vidimo zaista u ovolikom broju, ali pre svega moram da priznam da sam presrećna što će baš ovaj film otvoriti ovaj 10. jubilarni festival, zato što ćete sami videti da smo napravili jedan onako film, ajde da ne volim da hvalim sad nešto što smo mi uradili, ali sad mogu slobodno da kažem jedno remek delo. Želim vam da uživate u našem filmu, a pre svega je onako intimno drago što ćete imati priliku mene da vidite u nekom drugom svetlu i da baš evo sad iz ovog mesta, s ove scene sam krenula, a završila za sad. Tako, vidjet ćemo da. Meni je malo neprijatno kad čujem ovo sve, reditelj, autor, glumac, to. Zbog toga što ja to u stvari sve nisam, na ovom slučaju jesam bio. Zašto ovo govorim? Zato što je svjetska kinematografija danas u jednoj vrsti baroka, u kome jednostavno ne postoje pravci, ne postoje autori koji zadaju te pravci, nego postoji jedan stihijski pristup kinematografiji u kome ne mora da bude sve ono što smo mi učili u školama, to je da bude lijepa žena, da bude lijep vodopad, da bude priroda, da bude kuća i da bude dobra priča. Pa je utoliko ovaj film uzeo mnogo više vremena nego što ovi, kako ja zovem, krkopiš filmovi koji se danas prave i koji jednostavno ne daju rezultat, nego daju efikasnost. Toliko sam više nego ponosan što dobijam nagradu koja nosi ime Živojina Pavlovića. Zato što Živojin Pavlović izražava najveći domet svjetske kinematografije. Što svjetska kinematografija koja je posle Drugog svjetskog rata imala svoje talase i svoje etape. Prvo je bio neorealizam italijanski koji je uveo pokret u kameri i tisku mizanscenu, pa je onda bio francuski novi talas, pa je bio italijanski, neorealizam. I onda smo došli do američkog filma 70-ih i 80-ih godina se gubi trag autorima. Odnosno, postoje autori, ali ne postoji njihov utjecaj koji presudno utiče na razvoj kinematografije. Današnju kinematografiju vode bijedni fondovi i oni koji žele da se upišu po svaku cijenu kinematografiju i naravno dešava se da neko ima divnu priču i da to napravi kako valja. Riječju Žiga Pavlović, nagrada koju nosi njegovo ime, jedan komentar iz naših novina je na najbolji način ispisao do koje mere mi sami sebe preziremo. Da je sam zahvalan što ste me pozvali što mogu da ostavim. Veliko nam je zadovoljstvo što sam večera sa vama, naši ugledni gosti, ugledni profesor, reditelj Emir Kusturica, čiji film upravo publika Leskovačka ima priliku da vidi na Mlečnom putu, takođe glumica Slobodan Mićalović koja tumači jednu od glavnih uloga u ovom filmu, gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, pokrovitelj ovog festivala i direktorka Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić, organizator festivala. Izvolite. Prvo ću vam se obratiti direktorka Sanja Conić. Poštovani novinari, poštovani gospodine gradonačelniče, hvala vam što ste okupili ovako velikom broju. Zaista je veliko zadovoljstvo i čast biti na čelu institucije koja potpisuje 10 godina postojanja internacionalnog festivala filmske režije. Grad se
potrudio i zahvaljujemo se lokalnoj samoupravi da Leskovac, ceo jug Srbije može da uživa u koncertu na Smoking orkestru i našeg proslavljenog reditelja gospodina Emira Kusturice, koji će posle ceremonije otvaranja moći da uživa i u njemu. Leskovac je grad širokog srca, Leskovac je grad kulture, Leskovac je grad kojim svi mi koji živimo u njemu možemo da se ponosimo, jer je iz naših prostora ponikla Sloboda Boban Mićalović, ali ne samo ona, nego mnogi vrsni glumci, umetnici raznih sfera. Ovo je veliki dan za Leskovački kulturni centar, jer obeležavamo 10-godišnjicu postojanja Lajfa. Ovo je veliki dan za Leskovac, jer je prevazišao svoje mogućnosti i on je pokrovitelj jednog od festivala koji može da se podiče i mnoge bogatije zemlje no što je Srbija, a Leskovac naročito. Zaista je veliko zadovoljstvo večeras biti na ovom mestu i ja se još jednom svima koji u ovom večerašnjem danu učestvuju zahvaljujem. Sada ćemo čuti gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića. Izvolite. Hvala lepo, poštovani dame i gospodo, gospodine Kusturica, gospođo Mićalović, uvažena gospođo Sonić. Pre tačno 10 godina imao sam tu čast i privilegiju da otvorim prvi Leskovački internacionalni festival filmske režije. Verovali smo u ovaj festival i od samog početka ste se trudili da grad bude njegov dostojan partner i pruži neophodnu podršku. Značaj i vitalnost festivala dokazali smo iz godine u godinu. Zato ne mogu da opišem svoje zadovoljstvo što danas festival okuplja najvažnije autore i predstavnike nekadašnje jugoslovenske kinematografije. Biću slobodno da kažem da Lajf spada među glavne promotere filmova na prostoru bivše Jugoslavije. Njegovo obeležje nije samo to što uspeva da okupi prave filmske stvaraoce s ovih prostora, već što omogućava kvalitetnu saradnju autora i razmenu njihovih iskustva. Ne smemo da ne pomenemo da je značaj ovog festivala u tome što pre svega pruža mogućnost za promovisanje novih generacija filmskih stvaraoca kako iz Srbije, tako i iz čitavog regiona. I ono što je veoma važno i što je govorio i sam Živojin Žika Pavlović, ovaj festival je dokaz da je film apsolutno umetnost za sebe. Želim da zahvalim svima koji su u toku prethodnih 10 godina dali doprinos da Lajf bude ovde gde je sada. Pre svega gospodinu Darku Bajiću, umetničkom direktoru. Posebno je zadovoljstvo što će ovogodišnji festival otvoriti gospodin Emir Kusturica i što će publika festivala moći da odgleda film Na Mlečnom putu. Čitav program festivala biće potpunjen koncertom No Smoking orkestra, koji prvi put nastupa u Srbiji posle pauze od 8 godina. Nastojat će narednih 5 dana ljubitelji filma u našem gradu uživati u jednom bogatom repertoaru kvalitetnih filmova i čitavog regiona i još jednom se zahvalim i organizatoru i svima vama koji niste gosti, nego ste naši domaćini. Zahvaljujem gradonačelniku Goranu Cvetanoviću, a sada će vam se obratiti naša divna glumica Sloboda Mićalović. Naša Leskovčanka koja gradi sve uspešniju karijeru i koja je dobitnica mnogih prestižnih nagrada, a među njima je svakako i oktobarska nagrada grada Leskovca. Da, hvala vam. Pa ja pre svega želim da iskoristim priliku da čestitam mom dragu reditelju na još jednoj nagradi. Sad da se ne ponavljam previše, ali reći ću nešto zaista što možda meni kao glumici u Srbiji neće biti od koristi kada su drugi reditelji u pitanju, ali reditelj Emir Kusturica i bilo ko je imao tu čast i privilegiju, slobodno mogu reći da se rađe s njim, to je čovek koji pre svega osjeća film, koji čuva film i tako nama glumcima pre svega omogućava da uplovimo u tu magiju. Mene lično uspeo da podsjeti zašto sam baš želela odavde iz ovog malog pozorišta, iz ovog malog grada, da krenem i da potražim tu takozvanu umetnost, magiju, kako god mi to nazvali, potrebu da se izrazim. To je jedini reditelj koji je uspeo da me uvede u taj svet, da zaista osetim i da prestanem da žalim
i da sumnjam da je ovaj put na kom sam možda i dobar. Tako da ovaj rad na filmu naš na Mlečnom putu je trajao dugo, 3,5 godine, ali to su najdivnije i najplodonosnije godine u mojoj karijeri. Naučila sam više nego za čitav svoj fakultet. Mislim, naravno to ne može da se poredi, ali jednostavno njegov dar, nesebičnost, razumevanje, hrabrost pre svega, da date jednoj glumici. Ja sam, na primjer, igrala svima vama poznato sve uloge koje su uglavnom bile neke tužne, zaštićene, jadne žene, lepe sirote, a ovdje igram sasvim nešto drugo. I zaista smatram da je to velika hrabrost. To stalno napominjem zato što mladi reditelji bi trebalo da uče upravo iz ovog primjera jednog od. Zahvaljujem se gospođi Mićalović, ovo praznično Lesković, nakon našeg proslavljenog reditelja Emira Kusturice, publika u sali gledanja filma na Mlečnom putu. Na ceremoniji otvaranja u pola 10 biće poručena nagrada Žinoža Žika Pavlović, potom će otvoriti čitav festival i zatim slušati koncert sa svojim bendom Novog Smoking orkestra. Sada ćemo čuti laureata ovog priznanja, uvaženog gosta Emira Kusturice. Stvarao komparativnu na teoretskom planu vrijednost, dakle upoređivao je Zapad i prostor u kome mi živimo. I Zapad je nazivao prostorom gdje vladaju kristali. Htio je da kaže kako su perfektne forme dovele Zapad do tačke do koje je on zapravo i dospio. A mi smo, posebno Žika i svi ljudi koji su stvarali u vrijeme crnog talasa, uspjeli da sondu puste duboko, mnogo dublje nego što su ti kristali izražavali. I ja odgovorno tvrdim da je Žika Pavlović autor, srećna okolnost što je to bilo autorsko vrijeme, jedan od onih koji su bili najznačajniji u svijetu filma. Te enciklopedije koje se pišu, one se pišu kao istorije iz nekog centra kome odgovara da jedan ili drugi vladajući ukus zapravo ima sve predstavnike. A mi možemo slobodno kažemo da su 3 od ukupno 10 ili koliko je filmova snimio Žika Pavlović, da se svrstavaju u red najboljih svjetskih filmova. Taj paradoks isprava uvijek dođe do toga da neko zapravo popravi ono što su drugi pokvarili. Žika Pavlović je stvarao u nevrijeme ili u vrijeme, tako da ga nazovemo. Nevrijeme je davalo mnogo ozbiljne teme i ti filmovi su zapravo bili autorski izbor i političko opredjeljenje i dramsko i svako drugo koje podrazumijeva na kraju dobar film. U svjetskim razmerama postoje reditelji koji su radili redukcionistički, dakle bez mnogo ukrašavanja, bez mnogo uljepšavanja i kad pogledate do koje tačke je dospio savremeni film, slobodno možemo da kažemo da je 60. godina Žika Pavlović najavio stanje u kome se forma, s tim što je tada on stvarao tu formu, a danas ta forma biva spontano izražena jer se film više ne prave iz uglova filozofskih, književnih, uopšte umjetničke, nego se prave u jednoj, rekao bi, zbrbalnoj formi i mi živimo u vrijeme u kome, nažalost, bioskop više ne predstavlja, rekao bi, hram umjetnosti kao što je bio u naše vrijeme, odnosno u vrijeme 60, 70, 80 i sve više liči da će film na kraju da završi na festivalu. Zato je vrlo značajno da imate ovaj festival, jer dobri filmovi uglavnom i ne dobivaju distribuciju. Šala, šega i komika, mačevanje i ostalo, to su filmovi koji preovladavaju jer više niko nema ni da zada taj ukus, nema pošto nema više velikih autora. Odnosno, ima ih, ali nisu grupisani, politički su razjedinjeni i nema onoga što je bilo kad sam ja bio student i kad Žika Pavlović napravi novi film, onda čitava Jugoslavija bivša pokušava da bude kao Žika Pavlović. Ili ide se u Veneciju, Antonioni je napravio novi film i onda svi pokušavaju godinu dana da budu Antonioni. Naredne godine dođe Bergman, pa hoće da budu ko Bergman. Toga vremena više nema, ali eto i tehnologija je učinila što je učinila, ona je napravila dobre stvari, a loše stvari u tome što ja predviđam da će kinematografija da završi kao opera, da će svaki grad imati možda jedan
bioskop sa 7-8 sala, a da će ostalo se gleda na telefon, kući i u raznim formama. Zato su festivali važni, jer će oni da budu kultna mjesta na kojima će filmovi da preživljavaju i imaju publiku koju su zapravo zbog te tržišne trke izgubili, koju jednostavno ne mogu da izdrže. Povećao se broj filmova, ali nema filmova kao što su bili filmovi Žike Pavlovića. Zašto ih nema? Svi romani koji se pišu ovise o vremenu, pa i onome što vrijeme zadaje, tako i ovo vrijeme nas je preusmjerilo na vulgarnost realitija i vulgarnost života, koji je zapravo jedno političko oružje koje preusmjerava pažnju na nešto što ne treba i sve se vrti kao ona, kako bi rekli, šibicarenje u kome se jedna kuglica vrti, drži u ruci, a gdje je kuglica niko ne zna, pa kad pogriješi onda kaže nije bila tu nego ovdje. To je ono što je tih 60-ti i rekao bi 70-ti u crnom talasu, a posebno Žike Pavlovića, od zasjede koja je govorila o odnosu prema ratu do zapravo prvog antijunaka koga smo mi imali u jugoslovenskoj kinematografiji, a to je bio junak filma Kad bude mrtav i beo, pa recimo do jednog fenomenalnog filma koji se zvao Doviđenja u sljedećem ratu i koji je zapravo najavio nešto što mi nismo imali, a to je bio Tok svijesti. Znam što to ovako dugo govorim, ali imam potrebu zato što se sve manje ima pozornica u Srbiji u kojima može ozbiljno da se govori o filmu, a Žika Pavlović je jedan od, ja mislim, u Sašu Petrovića najveće dostignuće koje smo mi imali i zato je divno da dobije njegovu nagradu i zato je divno što ćete, kako kažem, svake godine posjećati ljude na jednog velikana koji rame od rame stoji sa najvećim svjetskim rediteljima. S tim što moramo da kažemo da je bio i odličan pisac i da je bio dobar slikar. Dakle, moj tip. Zahvaljujem Emiru Kusturici, izvolite. Siguran da dobri reditelji i dobri pisci, kad se nađu zajedno, barem na neko vrijeme, da zapravo njihova dobra volja i talent mogu da rezultiraju dobrim filmom. Fondovi nikako, što su fondovi, ako su strani, oni su dirigovani i oni su zapravo oni koji postiču crnu sliku u Srbiji, koja zapravo ne samo da ne odgovara našem temperamentu, nego ga potpuno pogrešno prihvata i onda vrlo često imaju prolaz po svjetskim festivalima, odnosno zapadnim festivalima. Toliko je važan ljudski faktor, jer kad čovjek kaže da ima dobru priču, ona mora da nađe puta do kraja. To je stvar ove kulture, kao što vidite, i zlatno doba Leskovca između dva svjetska rata, između 18. i 41. Leskovac posle Beograda je bio prvi turistički trgovinski izvanjski centar, sa svim 16 banaka, sa ciljem da se svi zajedno sjećamo tamne prošlosti, ali da menjamo sadašnjost da bi naše deci imali bolju budućnost. Izvolite. Trakiju, slobodno. To je jednog našeg renomiranog proizvođača koji već uporno nekoliko godina na svim svetskim mogućim sajmovima dobija prva mesta i prve nagrade. Tako da, maksimalno pažnje. Nema sumnje i promjeći. Hvala mnogo. Hvala. Vardana Tozio. Poznati slovenački reditelj, dobitnik velikog broja nagrada za film Noćni život, koji ćete imati prilike da gledate na festivalu, Damjan Kozolek.
pozorišta Željko Hubać. A sa njime i glumica Narodnog pozorišta Olivera Vitorović. Pa sada vam predstavljamo ekipu makedonskog filma Zlatna petorka, producentka Dejana Miloševskog, kao i jednog od najpoznatijih slovenačkih glumaca, Vero Asovskog. Pozdravimo našeg velikog glumca, zvezdu mnogih filmova koje ste voljeli, glumac Branislav Lečić! A sada vas molim za jedan veliki aplauz. Pozdravite legendu jugoslovenskog pozorišta i filma, glumicu i gospođu Miru Banjac! Posebno nam je čast da predstavimo članove žirija ovogodišnjeg festivala. Legendarni glumac Zoran Cvijanović! Zatim reditelj koji je prošle godine osvojio Grand Prix Live festivala, Zrinko Grešta sa suprugom Ozanom Ramljak! I od Triglava do Đevđelije, legendarni reditelj Karpo Godina! Sa nama je večeras i direktor kompanije Actavis, gospodin Bojan Jović. Sa suprugom. Molim da pozdravite gradonačelnika Leskovca, gospodina Gorana Cvetanovića i direktorka kulturnog centra Leskovca i glavnog organizatora festivala, gospođu Sanju Conić. Molim da za kraj jednim velikim aplauzom pozdravite ekipu filma Na mlečnom putu, našu čuvenu glumicu Slobodanu Mičalović i svetski poznatog reditelja gospodina Emira Kusturicu. Poštovana i uvažena publiko, pred kojom sam svih 70 godina stojala mirno kao vojnik. Hvala vam
veliko je zadovoljstvo večeras biti među vama. U ovakvoj eliti visoko nagrađenih ljudi, najznačajnijih u našem filmskom svetu, je zaista jedna čast. Želim da se zahvalim domaćinima, da se zahvalim sponzorima. Zašto? Zato što su ovo posna vremena za kulturu. Imati ovakav festival znači imati dobre domaćine, znači da ovaj grad zaslužuje svoj festival. Budite zdravi i želim vam sve najbolje. I vama i vašoj djeci da im ukažete na ono što je suština svakog naroda, to je njegova nacionalna kultura. Čuvajte to kao oko u glavi. Hvala. Niste, živim u Ljubljani, pa nadam se da niste zbog košarke. Bilo je lepo i onako... Moramo čestitati jednima i drugima, bilo je stvarno onako veličanstveno sve to. Inače, ovako, pošto su se sjetili ovdje da naprave taj festival i da ponovo nekako spoje te naše bivše republike koje su sada države putem filma, putem umetnosti, to me jako raduje, jer ja sam cijel svoj život nekako živao na tim prostorima, nikad nisam bio ograđen samo u jednu ogradu, tako da sam radio od severa do juga. I rođen sam u Skopju, majka mi je s Trsta, radio sam po svim tim republikama, živim sada u Ljubljani, tako da sam stvarno vjerovatno osoba koja može da sa srcem pozdravi taj festival. Hvala. Dobro večer. Evo, prije svega zahvaljujem na ovom ljubaznom pozivu. Nažalost, prošle godine kad je ovaj moj film imao tu sreću da pobjedi na ovom lijepom festivalu, ja nisam mogao doći, ali me ljubazni domaćin pozvao da ove godine predsjedavam žirijem i nadam se da ću vidjeti poprilično lijepih filmova. Ovaj moj film koji ste prošle godine možda neki od vas mogli ovdje gledati je i prvi moj film koji je realiziran u koprodukciji Srbije i Hrvatske. Zapravo jedna poprilično dobra praksa koja se pojavljuje u niz posljednjih godina i evo, ja se toplo nadam da će i moj idući film nastati u takvoj istoj produkciji i da će ponovo doći pred vas. Evo, hvala vam lijepo i svako dobro. Ja sam Zoran Cvijanović, malo sam ružnije ovako užio, na televiziji sam prilično zgodan. Hvala vam puno što ste me pozvali da se družimo ovih nekoliko dana, ja verujem da ćemo da uživamo zajednički. Ovo je i za mene prilika da vidim sve filmove koje nisam stigao da vidim i eto, mogu samo da vam poželim da ovaj festival nastavi, da živi, da se razvija, da bude sve veći, lepši i bolji, a u to sam uveren gledajući večeras ko su gosti koji su stigli večeras u Leskovac. Hvala vam još jednom puno i vidjet ćemo se još ovih dana. Hvala vam gospodine Cvijanoviću, kao i svim ostalim članovima žirija. Dame i gospodo, poštovani prijatelji, velika je čast i zadovoljstvo biti na čelu institucije
televizije koja punih 10 godina organizuje internacionalni festival filmske režije jedinstven na prostoru ex-Jugoslavije. Počeli smo skromno, od ideje grupe entuzijasta, stigli smo do ove velike i svetle pozornice i činjenice da je live festival koji zauzima značajno mesto na mapi kulturnih dešavanja Srbije. Leskovac je grad sa 2 brenda, oba su vezana za hranu i ovo je mesto na kome se dobro jede, ali moramo znati da je Leskovac prevashodno grad kulture, jer smo svesni da samo kultura jedan grad, bez obzira na njegovu veličinu, čini gradom. I završit ću rečima izgovorenim na dijalektu književnika, pesnika, ali i filmskog stvaraoca Radeta Jovića, koji je naš sugrađanin. Mi, Leskovčani, na malečku stoličku sedimo, a u golemo nebo gledamo. Dragi prijatelji, mi večeras nebo je bliže. Put do zvezda osvetljava live. Uživajte narednih dana u dobrim filmovima koje smo vam priredili. Hvala vam što ste u ovako velikom broju večeras ovdje. Hvala se. Meni mora da podigne mikrofon, pošto sam kao košarkaš. Sad se čutite, ovde su Slovenci, sa njima sam pričao, rekli su mi, znate šta, propisivali smo se stalno, rekli su, dobro braćo, kogod da pobedi, sve jedno je. I mislim da to ima neku duboku priču u ovih 10 godina festivala u Leskovcu. Vi Leskovčani, vi ste pravi, vi ste super i ljudi koji na pravi način znaju da se našale i na svoj račun i naravno na tuđi. Ja sam to osjetio na svojoj koži. Hvala vam. Zapamtite samo jednu stvar, ako mogu da kažem, da ne budem preterano, ja sam malo profesor i malo filozof, ali suština citove priče jeste sledeća. Ako volite život, ako ga živite punim plućima, onda ste, i volite svoju profesiju, i volite ljude oko sebe, onda ste pravi umetnici, i jeste umetnici. Mi smo samo reditelji. Mi samo negde zabeležimo neki trenutak i pokušavamo da neki od događaja postavimo ili vam uputimo da to postane nešto što je deo vašeg sećanja, vašeg iskustva, i ako to uspemo, mi smo najsretniji ljudi na svetu. Budite ponosni što imate ovakav festival, jer ja sam ponosan na vas. Hvala vam veliko i uživajte ovih dana. Hvala gospodine Bajiću. Poštovane dame i gospodo, dragi sugrađani, tokom prethodnih 10 godina Life je dokazao da je festival jedinstvenog koncepta koji okuplja reditelje ex-Jugoslavije, ali je sebe pozicionirao i kao važno mesto za saradnju filmskih radnika, napređenje filmske umetnosti. Za 1 deceniju postojanja ovaj festival učinio je da Leskovac postane pravi filmski centar, specifičan po tome što prvi plan stavlja reditelja, to jest onog koji je najzaslužniji što od pokretnih slika nastaje umetnost. Zahvaljujući ovom festivalu gotovo da ne postoji filmski autor svog prostora koji nije bio u našem gradu. Grad se trudi da pruži još veću podršku kako bi ovogodišnji live učinio bogatijim i sadržajnijim. Nadam se da smo u tome donekle i uspeli. I ove godine uspeli smo da ponovo izbrišemo granice između država nekadašnje Jugoslavije, ali da se kroz dodelu nagrade Živojin Žika Pavlović prisetimo ovog izuzetnog stvaraoca. Živojin Žika Pavlović je učinio veliki pomak u našoj kinematografiji i pokazao da film može da bude umetnost za sebe. Ove godine, na veliko zadovoljstvo, nagradu uručujemo Emiru Kusturici. Velika imena srpske i jugoslovenske kinematografije, poput Kusturice, učinili su da za Leskovac daleko se čuje i da naši sugrađani danas mogu da budu ponosni na festival koji se uvrstio među najpoštovanije filmske festivale u regionu. Nadam se da ćete, dragi sugrađani, u narednih 5 dana,
kao ljubitelji filma u našem gradu uživati u bogatom programu. Da ste mi živi i zdravi i vi i vaše porodice. Hvala mnogo. Ja sam kao dječak, a vidim da ovdje takvih ima, htio da odrastem, a u stvari ostao sam dječak, kao i ovi ovdje što mašu. I u vrijeme kad sam počinjao da pravim filmove, Žika Pavlović je za mene bio nedostižan i bio je čovjek za koga sam tada, a i sada mislim da je jedan od najvećih svjetskih reditelja. Zahvalan sam opštini, zahvalan sam Domu kulture, zahvalan sam svakom ko je učestvovao u odluci da se svake godine sjećamo Žike Pavlovića i utoliko ne govorim frazu, njegovo ime predstavlja vrh filmske umjetnosti svijeta. Utoliko sam vrlo srećan što sam dobio nagradu. Živjeli.
Vinkovac. Dobro večer.
ovih iz regiona. My name is Emir Kusturica. And this is Kaj poseban odnos prema engleskom jeziku. I zato će pesma u kojoj ćete vi učestvovati večeras, ona se zove Fuck You MTV. Jer volimo MTV. Znači, Fuck You MTV, idemo, ajmo. Kad ja kažem do you agree, svi zajedno lijepo na englesku. Dakle, na opet do you agree, svi kažete fuck you MTV. Idemo! Do you agree? Leskovac, da nas čuju do Niša. Do you agree? Prvi nezavi, dobri, tamo spavamo, buđenje. Do you agree? Glasnije, 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 glasnije. Do you agree? Bravo, Leskovac. Do you agree? Do you agree?
nella Spezia.